بله تماشاوان گهدارین جا دیسا صبح بخیر روزا بخیر و برکت به ساعت من نهو یه دقیقه کی نشان ده و امه دیسا برنامه آخواد دوام بکن نوچین صبح هم بنوچین ما و همجی امه دیسا بگریدان زندی لپش بری و بن و کان هاجم بری خوب دن نوچه آخواه هل بجارتن جهزارو نهصد و چلو ششان و حیا 1960 پشتی که یک پارتی بوین قدیال ترکیه و پر پارتی بوین دست بکر هل بجارتن چوا چه بون هل بجارتن دسرنجامه که چوا ده گهاشتن حتی ودمه اونهاجی امی خواهش بو هل بجارتنا 24 حزیرانه آماده بکن و ایدی پرگال بو پرگالا حکمتا سرکوماری جارا اول د سال 1946 ده هلبجارتنین پر پارتی هاتن کرن او 23 سال بون کومارا ترکیه هات بو آوا کرن و هیاما یک پارتیه دوام دکر CHP ne de hela tu partiyedin benava kirin u bitena seri xo li gor dili xo welat birêve bu. Di sala 1946 de hilbijartinên pir partiyî hatin kirin. Di hilbijartinan de gerek tiştên derqanûnî hatin kirin, lê di gel vê Demokrat Partiya ku Adnan Menderes rêbertiya wê dikir ji sedî 13 bêhnokek deng standin û 62 parlamenter derxistin. CHP hilbijartin qezinç kiribûn lê li her derê welêt nerazî bûn hebû û dihat gotin ku di hilbijartinan de gelek tiştên derqanûnî hatine kirin. Peştî hilbijartinan Partiya Demokrat roj bi roj pêş diket û deng vedida. Nerazîbûnên li dijî CHP jî roj bi roj zêdetir dibûn. Li welêt di nav rewşeke wisa de hilbijartinên sala 1905 hatin kirin. Partiya Demokrat ku bi slogana bese gotin ya gelek hete hilbijartinê ji sedî 53 bêhnokpênc deng standin bi tena serî xwe bo îktidar bi temamî 416 parlamenter derxistin. CHP'ya ku ew bi salan bu welat birêve dibir di hilbijartinan de têk çû ji sedî 39 bêhnokneh deng standin û bi tenê 69 parlamenter derxist. Piştî vanên encaman li Tirkiye heyameken û dest pê kir. Celal Bayar bû serok komar, Adnan Menderes bû serok wezîr. Hikûmeta Partiya Demokrat roja ewil banga Tirkî vegerand ser Eslêwêya Erebî û wek sembolîk li Bursayê di mizgeftekê de heft caran li ser hev banga Erebî hat dayîn. Tanrı uludur, Tanrı uludur. Aboyî gelek xirab bûbû li welêt rewş baş nebû. Hikûmetanû ji meclisê bestekê nû derxistin û li welêt her tişt ji nişka geş bû. Hemû vesayetên li ser siyasetê hatibûn rakirin û cara ewil gel bixwe bûbû xwediyê desthilatdariyê. Di hilbijartinên sala 1954 de Partiya Demokrat ji sedî 58 deng standin û rekoreke mezin şikan. Heta niha jî tu partiyan nikariye bi tena serî xwe efqas deng bistîne. Partiya Demokrat 503 parlamenter derxistin. CHP dîse têkçû û ji sedî 5 bêhnokek deng standin û bi tenê 21 parlamenter derxistin. Welat pêş diket li hêzên tarî hêdî diketin dewrê. Di hilbijartinên 1957 de dengên Partiya Demokrat ketin lê dîsa jî bi tena serî xwe bo îktidar. Partiya Demokrat ji sedî 48 bêhnokşeş deng standin û 424 parlamenter derxistin. CHP dîsa têkçû û êdî hêviya xwe ji hilbijartinan birî. Piştî vê hilbijartinê lîstikên qirêj hatin saz kirin, hêzên tarî ketin dewrê. Leşker di serî de zanîngeh û çapemenî hatin organîze kirin û 27 Gulanê sala 1960 de derbel îradeya gel hat xistin. Piştî derbê Serok Wezîr Adnan Menderes, Wezîrê Karên Derve Fatih Rüştü Zorlu û Wezîrê Darayî Hasan Polatkan hatin idam kirin. Aklı mantığın haricinde etrafında bir şey. Tevcih edilmiş bir sual oluyor.